Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Koliko poziva dnevno imate? Previše. A s jedne strane je to zabrinjavajuće, s druge strane je to jedna velika radost, jer ljudi na sve moguće načine iskazuju želju za uspjehom reprezentacije koja je toliko svima nama donijela zadovoljstva, a s druge strane ti silni zahtjevi za ulaznicama su nemogući u smislu realizacije, jer ja ću samo ponoviti, nažalost to je činjenično stanje, da smo imali jako agitaciju tokom siječnja i veljače kad smo sve upozoravali da se moraju ulaznice kupiti u siječnju i veljači. Tad su bili rokovi. Danas, nažalost, više nema ulaznica, one su rasprodane, a da li ćemo dobiti neke dopunske kontingente, to ćemo dobiti kroz 48 sati obavijest od UEFA, ali to se može raditi samo o možda nekoliko desetaka karata. Samo za četvrtfinale, nego sad izuzetan pritisak i na polufinale. I sad najedanput se pokazuje kao jedan izuzetan optimizam. Kad smo govorili o utakmicama grupa, ljudi uzmite karte za četvrtfinale i polufinale, ljudi su bili rezervirani. Naravno da bi sad htjeli kupiti karte i za četvrtfinale i polufinale, ali nažalost to više nije moguće, su karte rasprodane. Osjećamo se i sretno i nesretno. Nesretno prije svega zato što nismo ljudima mogli omogućiti da svi uđu na stadion od svega 30.000, a opet smo sretni i zadovoljni da toliko ljudi kroz taj način i taj oblik iskazuje svoju privrženost nogometu. Najviše moguće pohvale do idealnog ponašanja manjkaju detalji, ali se nadam da u sljedećoj utakmici će i ti detalji biti prevladani u smislu da baš ne bude ni jedna baklja i onda niko neće moći reći da nisu najbolje, ali istinski ne samo po formi nego i po sadržaju najbolji navijači Hrvatske nogometne reprezentacije. Ali nemojmo zaboraviti i na one koji nisu bili na stadionu u Klagenfurtu, odnosno prethodno u Beču, na sve one naše simpatizere u raznim zemljama, naravno prije svega mislim ovdje na Hrvatsku, koje svoje oduševljenje iskazuju na razne načine, na manifestacije i oblike koje možda do sad nisu bili pozitivni, nisu bili poznati, ali su svi u pozitivnom smislu. Otežava toliko da je to puno jednostavnije i praktičnije nego posebno se baviti organizacijom 2 puta odlaska u Švicarsku. Dakle, za sad ste full zadovoljni sa rezultatom? Pa nekako je sve iskoordinirano ovako malo da se našalim u jednoj ozbiljnoj situaciji i sa organizacijskog aspekta i sa aspekta navijanja i naravno prije svega sa stanovišta igre rezultata našeg nacionalnog ponosa. To je teško je reći. Je li prek 200-300 poziva? Pa dobro, možda je malo pretjerano reći 300, jer oni 100 šta je preko 200, oni znadu da je to beznadno, pa onda neće ni potrošiti novac, ali negdje tu ide oko 150 poziva sigurno.